Okurugirira hari mukuru w'entebe ya katano imihanda iriyo neza kukorwa yo netongozibwe kandi abaturage n'obujunanizibwa bwo kurebuza okukorwa kw'emihanda egi okubasa kureba ngu yakorwa kurungi. Mihanda eyitukozire tugironkingira okuronkinga nikimanyisa ngu twesire abantu twaworeka ebitulikuza kukora. Omuhanda nigwingana ki oburingwa, nigwingana ki obugazi, nihija kukorwa mirimo ki kandi kurwa shiringi zingahe. Ekyo nibakyeta accountability, kwereka abantu ebikuza kukorwa. Emihanda egi erimu ogwabya abasiita Kanyamutwe, Rugonjo Mpiringisa, Rwenkuba Kyankangirwa, Rubaba Nkarakara kandi egi yoona neza kumaraho miliyoni 38. Kora budget as a budget tomu priorities tureba imihanda ni harugayo ki, so intasya z'abantu izegamire akora imihanda kuba umuhanda ni gutambuza by'amabuzi, so nisima timu y'inkoragana nayo aho kugira ngo priorities kuko twazitera mu budget already ziriyo nizikogwa because ezo nengude zitwaherukire gukora 2023 and abwenjura zibere ziri in a bad shape, but as we speak they are all motorable and in a good condition. Abaturu mu cyange eki nabagira ngo imihanda ege biresisikire munonga ngo bito bwa hati nabaza kumarraho kabiri. Urudo rw'endubere nurutiganisa munonga ruri kubi munonga ebibare binaki kwenkambwe ncatushemeza munonga rizakora ngo kabisa grade ya zaidi ne hakora kuno twine bino mengabishatu by'amatafari twine bino byo mushenyi, so emotoka zazarabamo nitutogobororamo N'ubu tukora imihanda yona ikabonere kababushumbu tukahereza mizi abantu bitu abantu babatine ntasi nabwe abantu tubari kwija kushimira owa hatabebembeze nibagira ngo bwanyuma yo gukora imihanda egi ebyoma nibyija kutwarwa mu bicweke bindi. Gasha kwa Anthony Twine.